Games kanal. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Što je prva epizoda, pričat ću vam šta ćemo sve snimati od igrice i krećemo. Od igrice ćemo snimati The Amazing Spider-Man 2, Tomb Raider, Harry Potter Deathly Hallows Part 2, Part 1, Call of Duty Black Ops, PES 15, NBA 2015, snimat ćemo PES 15, FIFA 15, možda, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, Unity, možda peticu, ali za sada glavnu igricu koju ćemo snimati je Minecraft. Znači, u prvoj epizodi ćemo snimati kako napraviti kuću, a ostalim epizodi ćemo rudnik i ostale stvari. Gdje snijete toga. Evo ovdje nema snijega. Pravit ćemo neku srednju kuću, malu kuću za početak. Pa ćemo onda da širimo. Pa tamo bi negdje odgovaralo da ima drveća, gdje je rijeka, možda potok neki. Tu, da mogu kad nađe metalom da uzmemo, napravimo kofu za vodu. I možda stavimo. Ja ću da je ovdje dobro mjesto da početimo. Malo pinčemo drva. Da sklonimo drvo. Dajmo smijeti. Skupili smo jedno drvo, da vidimo da li ima više. Mislim da bi sad bilo dobro mjesto za kućicu. Prvo ovo da napravimo kasnije. Mislim da je sasvim dovoljno. Pa možda će nam trebati više. Ako nešto ali ovo će biti sasvim dovoljno. Gotovo. Ovo drvo ćemo skinuti, ali ovo je drvo da bude malo. Ovdje će biti vrata. Samo da preživimo jednu noć bez zombija i onda u sljedećoj epizodi se selimo. Treba će nam još drveta. Imamo ovdje još jedno. Sklonimo i ovo drvo. Da se treta. Tako. To. Još drveta nam treba. Još negdje 10 treba. Ljudi, ako vam sviđa ovaj video, lajkujte i subscribeujte. Pošto ovo je moj pravi video. Mislim da je dovoljno. Sada možemo krov da radimo, samo da vidim. Još jedan uvis treba. Nemam drveta još.
I još samo nam je ostao temelj za krov. Četiri, može ovdje još jedno drvenci neko. Ovo je stop. Ovo je dobro. Jo. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo u sljedećoj epizodi Miša Games kanala. Ne zaboravite da lajkujte i da subscribeujte. Ćao!